Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdên pir û pesnên giran ji Rebbê alemê ra ye. Salatu selam, xêr û xweşî li ser serwer û rêzanê me nebiyê axir zeman Resulê Xwedê Muhammed Mustafa li ser malbata wî ya tahir pak û paqeş heval û hogirê wî yê qedrbilind her wisa li ser temamê Müslümanan be. Xweş ku birayê ku me guhdarî dike em ê îro ji we re behsa rêz û hurmetkirina li hember mirovan. Di İslamê de rêzgirtin, hurmetgirtina ji bo mirovan an jî em bibêjin efûkerî û lêborînerî. Di İslamê de efûkirin û lêbûner ku mirov însana bibore an jî bi zimanekî din merû bibêje tolerans. Di İslamê de tolerans çi ye? Di nava wehya ku ji Pêxember aleyhissalatu vesselam re da ketiye xaleka herî girîng yek ew e ku meriv lêborîner be, ku meriv rêz û hurmetê ji hev re bigire. Yek ji bingeha hîmên esasî ê wehyê rêzgirtina li hember hevdû ye, rêzgirtina li hember mirovayê. Lewra em mexluqê Xwedê nin û Xwedê xaliqê me ye. Ya herî girîng di jiyana civakê de a malbatê de divê meriv li hember hevdû bi rêz û hurmet be. Ji çi re rêz tê girtin, ji çi re rêz nayê girtin, hurmet çi ye, edeb çi ye, exlaq çi ye? Eva Xwedê Teala di Qur'ana pîroz da ji me re îzah kiriye û bi zelalê ji me re behs kiriye. Ji ber vê yekê em îro ji we re behsa rêz û hurmetgirtina li hemberî mirovan an jî bê tolerans. Di İslamê de tolerans. Lewra Xwedê em çê kirî û Xwedê Teala çêtir bi me zane bi çi awê em rêz û hurmet ji hev re bigirin. Berê her tiştî di fitreta însan da, di xulqiyeta însan da, di terkîb û mizaca însan da em bibê edeb heye. Yani Xwedê Teala edeb di gava meriv xuluqan dî, di terkîba meriva da, di xuluqandina meriva da, di çêkirina meriva da edeb bi cî kiriye. Her însanekî li gorê em bivê çevra ku tê da dijî, li gorê gundê ku tê da dijî, li gorê ku mintiqa tê da dijî, li gorê sewiya xwendin û tehsîlkirina wî, her însanekî li gora xwe em bivê edebekî wî heye. Ji bo xatirê ew edeb werparastin divê merû alim be. Hin cara însan hin di gunda ye, însan şivan e, gavan e, însanê ji rêzê ne, maqûl û rispî heremê ne, qed jî nexwendine, ne çûn mektebê, üniversite û em bivê mekteb jî nedîtine, talîm û tedrîsat jî nedîtine, ama însanê bi edebin, maqûlin em bivê xwe pêş da birine, di civakê de însanê edeb tê naskirinê. Vêca ji bo xatirê Xwedê Teala wê edeba me re pêş da bibin, Xwedê Teala kitêb şandî. Merivê ruhê ilmê edeb e. Berê gelek însan hene alimin, zanan, üniversite xwendine, profesorin, diploma wan hene li însanên bi edeb ninin. Yani ilimdarî tenê têr nake. Divê merû bi edeb be. Ruhê ilmê edeb e. Merû însanê bi edeb be, bi terbiye be. Gava însan bi terbiye bû, bi edeb bû, ruhê edebê jî exlaq e. Exlaq, ruhê edebê jî exlaq e û ruhê edaletê jî exlaq e. Yani merivê alim divê bi edeb be, merivê bi edeb bi exlaq dibe, merivê bi exlaq jî bi edalet dibe. Ji ber wê em îro ji we re behsa toleransê bik. Edeb, exlaq û edalet. Vana sê heftêgehên İslamî ne bi hevdûva girêdayî ne yek pê yekê ne ve. Ew kesê ku gava ilmî wî çi xwe hebe bira bibe, gava edeba wî tune be, rêz û hurmeta civakê wî însana negire, bi awakî sosyolojiya civakê wî însana nede nestîne, wê demê ew kesa çawa ye, ew kesek bêedeb e. Gava bi edeb û bi exlaq dibe, gava bi exlaq û bi edalet dibe. Ew kesî ku îro li ser navê demokrasiyê, li ser navê laiksîzmê, li ser navê em bivê çi divê kêfa wî
gava beadalet be tu bizane biku be ahlak. Ahlak hebe muru adalet ettiğini meydanı, ahlak tüne muru adalet enan meydanı. Jiber veya az ejwara basa de hala bakım. Di İslam'da da tolerans, di İslam'da da rez ve hürmet gırtan hember civaki hember insana em bevejin de az de hala bahs bakım. Heye espera biginim. Hala yekemin de civaki da kumeru rez ve hürmet be deveje çavabad ve merif dve merif careki xwed ser kesîra negire. Herkes qasê mera bi rêz û bi hurmet be. Seviya mera mirov seviya xwed ser tu kesîra negire. Xwedê Teala di sûreyê Necm dayeta 32 da dibêje Bismillahirrahmanirrahim. Fela tuzekkû enfusekum huve e'lemu bimen itteka. Xwedê Teala divê gelê mirovan hûn nefsa xwe bêgunê û pak nebînin. Hûn nefsa xwe gunê pak negirin. Hûn neve ez bêgunem, hûn neve ez paqij û tar û temiz û pakim. Xwe di ser însana ra nebîne. Lewra Xwedê Teala çêtir dizane kesê ku em bivê ji Xwedê Teala, kesê ku muteqî teqvedar e ku em bivê xwe ji guna diparêzin. Mana teqvedarî ew tiştê ku di İslamê de helal û heram e xwe ji wan dûr dixe. Teqvedarî mana ew ku ew kesê ku xwe ji helal û heramê Xwedê em bi nêzîkî helalê Xwedê dibe û xwe ji herema dûr dixwe ji wara tê gotinê teqvedarî. İnsanê muteqî. Lewra Xwedê Teala çêtir dizane em kî teqvedarin, em kî nêzîkî Xwedê Teala ne, kî ji me emr û fermanê Xwedê pêk tînin tê. Xwedê Teala ji her kesî çêtir dizane. Şertê yekemîn toleransa di civakê da rêz û hurmetkirina li civakê divê em tu xweş kesekî zêdetir nebînin. Em xwedser tu kesekî re nebînin. Her kes bi qasê me Xwedî nirx û hêjayê û qedr û qîmetê her kesî bi qasê me ye. Eğer em vê xala yekemîn her kesî bi qasê xwe em rêz û hurmetê jê ra bigirin, wê şaxê tê wê manayê ku em dikarin bi civakê re awekî tolerans bi hev ra derbas bikin. Her wisa li ser mesela em bê xwed ser kesî re nebîne. Xwedê Teala di Sûreyê Nîsa ayeta 49 da wiha baz dike. Elem tere ya Muhammed vê tu nabîne îlellezîne ew kesê ku yüzekkûne enfusehum nefsa xwe bê qusûr û bê guneh divînin. Xwe paqij divînin, xwe tahir divînin, xwe se xelkera divînin. Belillahu yüzekkî men yeşâ. Kî bixwaze Xwedê Teala wî pak û paqij didêre. Pak û paqij dike, wî bê guneh dike. Lewra bê temîzbûna însana li cem Rabbil Alemîn mirov xwe çi qas ji gunah biparêze, meriv eqas li cem Xwedê pak û paqij e. Meriv çi qas gunehkar be, meriv eqas însanê em bê pîs û pelît e. Ji ber vê yekê Xwedê Teala Sûreyê Nîsa dibêje elem tere ya Muhammed tu nabîne îlellezîne belwan kesê ku yüzekkûne enfusehum nefsa xwe teskiye dikin. Em bê nefsa xwe pak û paqij dêrin. Belillahu yüzekkî men yeşâ. Xwedê Teala kê bixwaze wî teskiye dike, em bê wî pak û paqij û tahir dike li ser hewl û xewata me ra ye. Wela yuzlemûne fetîla. Tu kesekî bi qasî misqalekî zulm li wan naykirinê. Yani fetîl ew damarê tayê piçûkê hundirê xwarma da ji wira tê gotinê fetîl. Ta hundirê xwarma ga mirov xwarma dixwe hundirê de takî bêqîmet heye. Yani bi qasî wî dihayê Xwedê Teala zulmên me ra nake. Wê şaxê em bivêjin şertê yekemîn, şertê yekê di toleransê da di hurmetê da divê merov xwe ser xelkê ra nebîne. Kesî ji xwe kêmtir nebîne. Eva duyek xala du da divê ji meriv di dünyayê da eyb û arê hevdû negere. Merov li eyb û arê hevdû negere. Hevdû rezîl û riswa neke. Merov bi dek û dolaba, bi fêlbazî, bi tiştê genî, bi hin niyetê xerab xwenêzê însana neke û însana neşkîne, rezîl û riswa neke. Em bivê eybê wan îfşa neke, eyb û arê wan ji xelkê re nebêje. Şertê duyemîn di İslamê de tolerans. Eva. Lewra Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje la yesturu abdun abden fî dunya. Evdekî Xwedê Teala da evdekî din gava di dunyayê da bisitirîne eyb û arê wî veşêre, xeta û qusûrê wî veşêre illa seterehullahu yevmel kıyametî. Bêguman Xwedê Teala roja kıyametê eyb û arê wî vedişêre. Yani eğer merov divê şertê duyem de toleransê da vê merov eyb û arê însana
لێ نەگەره مرو نه لقصوری انسانا نەگەره مرو بو خاطر انسانا رزیل و رسوا بکە لە عیب و عاری انسانا نەگەره و تشتێک و ئەم بێ لەسەر خرابی چێت بدێ مروان بەشێرە لەورە ئەیە مرو لە بێ دونێ عیب و عاری انسانا بەشێرە خدای تعالی جل و دنیا عیب و عاری مرا ود شیر رحمه خال مرا دک پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء هن الرحمه لی عرضه بکن لانسان لمخلوق لجواکی بکن خدای تعالی جل رحمه لو بک کو رجع قیامت و خلاص بک خالا سیمین ج تولرانس گلی مسلمانان خالا سیمین تولرانس دوی مرف کاره به زور هرس خواب بوه گاوا مرف هرس کت دوی مرف کاره به زور هرس خواب بوه هرس خواب دا قرطینه مرف هرس خواب زفت بکه کنترل بکه مرف نکه بینی ام بی باندورا نفس و شیطان خواه دوی عقل سلیم وجدانا مرا کنترل بکه کو مرف کاره به نفس خواه کنترل بکه هرس خواه کنترل بکه شرط سیمین جی تولرانس جی رز و حرمت گرتنا لهمبر جواکه دوی مرف کاره به هرس خواه کنترل بکه پیغمبر خدا تعالی دوی مجدار دا سوره آل عمران دا آیت 34 دا وها باز دکم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دوی متقی او کسی که خدا تعالی جنت بو متقین شکری مؤمن او کسی متقینه کسی که نه متقی به ناش جنته متقی او کسی که دوی تنگاسی دا و د فرهی دا انفاق دکه مال خو خرج کب دست فقیرات کب دست بلنگازات گره به دست حسیرات گره یعنی ام بی ناوی وان مال هانز ده علماء مال منه دزانو کو پارا فقیر د مالی وی ده هي هم د تنگاسی ده هم د فرهی ده هم د حربی ده هم د آشتی ده هم د ساغی ده هم د نخوشی ده انفاق دکه دست فقیر و فقرا دکه صدقات ده خیر و خیرات دکه اوا انفاق کرن نج اثر دولمندی انفاق کرن جی اثر چیه جی اثر ایمانی ایمان مرهب مر انفاق دکه هل وسا والکاظمین الغیظ من کسی متقی و کسی که هرس خودات قرتینه که تو جکی هرس کرد نابراتو یکی خرابو ام بی یکی حقارتی که تکر حقی تبن پیکر بکی خطا کی کر بکی سوجه کی کر بکی نزانی کی کر دوید تو به همان شیوی برسی باوی نده تو بکار به هرس خواه کنترول بکه زور هرس خواه ببه یک جی شرطی ام بویجی تولرانس دیستان بده مرف کاره به هرس خواه کنترول بکه نه به حسیات و پجنی به انتخاب گرتنی طول هلدانی مرد هم بر انسان بده بسینه دوی مرف هرس خو کنترل بکه لورا جار نه هرس مرو هرس که هرس مرا هم باندوره کی خراب هم به تأثیره کی خراب لسر مرا لسر جواگی لسر حواله مالبات مرا که و جارجی هی هرس مرا هم به ظلمه داده کی هرس نگاتیو هرسا پوزیتیو ام بحث هرسا نگاتیو دکه دی مرو کار هرسا خو کنترل بکه والعافین عن الناس هر وسا مرو خلقی عفو بکه یک جناب خدای عفویه که خدای تعالی دوی از عفومه توی معنی دوی قولی می توی عفو کربه توی گونه حواله خواب ببره توی خطای حواله خواب ببره نه تنی تو بحث عفویه ما بکن نه تو بحث رحمتا ما بکن توی کسی که برحم به توی کسی عفو کربه توی کسی که لیبورینر به توی خطا توی خلقی ام ببره جبر بی خطا سیامین چی بو مگو دیستان دوی مرف چی به دوی مرف لیبورینر به مرو کار به هر سخوا کنترل بکه به هرز بکه پیغمبر علیه السلام ده حدیثه کی خدا وهاد بیجم لیس الشدید بسرعتی دوی هز و قوت نه او کو مرو ام بی یکی پشتای باوی عرضه گلاش بگره و سرپش ده عرضه بخینن دوی قالو اصحابیا گوتن فالشدید ایومه هو یا رسول الله گوی شغی گو کسی به هز قوت کیه یعنی ام به جواب که انسان گلاش دگرن ام به داوین بر هفدو ام به هفدو داوین عادی کشان به هز فلان پیغمبر دوی هز قوت بون نه او که مرو حواله خوا گلاش بگرن لعرضه خو سرپش داینه جه پرسین گو یا رسول الله بکی انسان به هز قوت کیه قال دوی گو الذي او کسی کو یملک نفسه عند الغضب پیغمبر علیه السلام گو
کسی به قوت کسی بیز او کسی کو گاوا هرز که دکاره هرس خود دا قرتین هرس خود کنترل بکه زور هرس خود بده یک ج اساسی ام به تولرانس دو اساسی رز و حرمتا جوای کرد و مرو کار به هرس خود کنترل بکه ای چاره دوی مرو عفو کربه لیبورینر به yani yeki xetay merakı dekil merakhas tufi merakı çerekiş merarago en beve meru dikar hinik tejhane en beveci meru dikar intikam bisine le hinik tejhane meru nikar intikam bisine meru nikar yek diziye beke meru nikar diziye beke yek en beveci çere devjini merabeke meru nikar çere devjini beke en beve yani hinik tejhane en be bersiva ve intikam girtin ve harama yani ev kar bxwe harama intikam girtin tolhaldan ve harama ليه خدای تعالی دویجه گره هم عفو کرده خدای تعالی سوره عراف دایتا 109 پیغمبر دوی خذوا العفو تو عفو کرده تو انسان عفو بکه لی انسان ببوره و امر بالمعروف تو تشتی قنج باج انسان را بویجه و عرض عن الجاهلین او تو جاهل اجروی خو بگهرین کسی که جاهل نزن کسی که بی ادب و بی اخلاق حادش ترا گوتن ایگو پیسی که گو ام بی سیله که آبت تشتی کی کرد دویجه تو بزانه بکو تو لوی ببوره یعنی تو جی کار سیله کی لیخ تو جی کار لپاته لیخ تو جی گوتنه جرا بویجه لگاوا ته عفو کرد تریل به تمامی خرابیا کرد بلکه گاوا ته برسی باوی دا ته جی جواب باوی دا به همان شیوه ته جواب باوی دا دکار افدها مزن به فتنه پیدا پیش هر پیدا مزن به هر وسان به انسان شوا به جی قتل و شدت و ام به کشتن در بکه اما اگر تو انسان عفو بکه عفو کر به یکی گوتنه شر گو چهره کی گو جهله کی کر نزانی کی کر تشکر دوی تو عفو بکه دلی به بوره دل گونی نمنه چاوی خوش گونی بگره ماده 4 اساس تولرانس رز و حرمت گرتن الاسلام یک او کو مرو عفو کر به مرو کار به انسان عفو بکه انسان به بوره ای پنجا ای پنجاه دوی مرو جواکی را تجاری بپرانی مرو ام بوی کسی که خیرخواز به کسی که دعاکر به مرو نفر و آفرال انسان نکه ای پنجاه شرط پنجاه شرط همی تولرانس همی رز حرمت گرتن همبر انسان دوی مرف چه به دوی مرف جی انسان را دعا بکش د دیولا کش د بردیلا کو مرو نفر را بک آفر را بک ام بیج خدای بلا و مصیبت و قضا سر بخواز ور سر انسان دوی مرف دعا بک جبو اصلاح کرنا وان دعا بک مرو بنیرین کارن بحسن و زان نزک انسان به جی انسان را ام بی دعا بک گو خدای تعالی وان اصلاح بک لبامه گندی لهف دخن گندی شر دکن ام بی عالی کی زیده ل عالی کی دن حقارت دکه یکی اوی کو حقارت لی دو به ظلم لحاظی کرنے دست خورا کدوی یا ربی تو بلا به ظالمو نحق آبده ملی گندوی کرو خودی نکد شوات ورد ویجه اوی لی حقارت هاتی کرنے ظلم هاتی کرنے دوی سه دقیقه تو حواله ظالمان تو دویجه خودی بلا ظالمان نده نا کرو دوی نوره اگر خودی بلا ظالم آبده عبد کلیسروی عرضه نابینه ام herkes گورا خواست ظالمن جبروی دوی مره دعا بکش بو اصلاح کرنی نفر و آفر بکش بو خدا بلا مصیبتا بینور مرون نزانه دعای کی قبول دوه جار هی دعای مره قبول دوه سربیا پیغمبر علیه السلام دویجه اینی لم ابعث لعانا پیغمبر دوی از نهاتم شاندن از لعنت الانسان بکم از نفر و آفر الانسان بکم و انما بعثت رحمة اجبو خاطر رحمت هاتم شاندنی لو خدای تعالی دوی و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین یا رسول الله ما تج عالم راج انسان راج دارا راج برا راج حیوان راج حشرات را چوق عالم دو دنیای ده هن مجبور رحمت جمرا شاندیه جبر و ام ببیجن پیغمبر دوی از نهاتم لعنتی بین انسان را بکم دوی ام انسان جی لخلقی آفر و نافرانه کن ام خلقی را دعا بکن شرط تولرانس یجی اوه شرط دنیا سویزان دویجه گرم او بنیت کا کوتی بنیت کا خراب انسان میزنه که شرط یک شش شرط تولرانس دوی مرو چاو به مرو انسان که به حسن و زان به
tüccarı biniyeteka gemar pis bere xane di insana. Lavra her tecdi İslam'da da esas İslam'da halaliye. Esas İslam'da rastı dürüstüye. Gava dedi insana giptara muamelet ke divet tu biniyeteka pak u pakış bere xabdwi ne biniyeteka xarab. Lavra Xwedê Teala du Surê Hucurat ayeta 12 dibêje ya eyyuhellezîne âmenû ey ve kesik ve imanan hatiye eştenibû kethîren minezzanni gelekî em bivê şik û gumanan hûn xwe ji wan dûr bixe inne ba'de zannî ismun lawra divê behdekî qismekî ji em bivê şik û gumanan guneh e. Divê meriv bi niyeteka pak nizkê xelkê bibe, bi niyeteka paqij nizkê xelkê bibe. Merû em bivê tim derheq insana da husn û zan bibe. Merû bi niyetê xerab bi şik û guman nizkê insana nebe. Nevê ha falan kes çû falan derê, falan kesê bi falan jinekê re qise kir, falan jinê falan merê re qise kir, falan qîs çû fê di vê dera. Yani tiştê wa divê meriv Müslüman husn û zan be. Dibû jinekî rastî mêrekî wer tişkî jê bipirse, dibû mêrekî her malekî tişkî bixwaze, dibû qîzekî bûkekî her ciyekî karekî wî hebe, divê meriv li dû eyb û arê xelkê negere û her wisa nevê he eva bi niyeteka xerab şûwê derê. Eva ne layıqê insan e, ne layıqê Müslüman e. Yek ji eserê em bê toleransê di İslamê da divê mirov bi husn û zan be ne bi sûyê zan be. Hefta de toleransa cevakê da di İslamê da tolerans an jî rêz û hurmet girtin li hember insana divê merû bi quretî bi fexr bi rêva neçe û di jora li insana mêze neke. Bi quretî bi fexr merû bi rêva neçe û di jora jî li insana mêze neke. Di ser pozê xwe re li insana mêze neke. Merû insana ji xwe piçûk nevîne. Ava yek şertê toleransê Luqman aleyhisselam ji korê xwe re Sûrê Luqman ayeta hicada wiha behs dike. Divê wela tuse'ir xeddeke linnasî ya korê min. Gava Luqman aleyhisselam şîretê li korê xwe dike. Divê tu rûyê xwe ji însana neguherîne. Tu rûyê xwe ji însana neguherîne. Gava tu bi însana re qise dike rûyê xwe neguherîne. Serê xwe bilind neke. Yani li nava çavê însana mêzekî pê re qise bike. Asayî normal tebîî çi wisa bi xelkê re bide bisînî. Rûyê xwe ji însana neguherîne. Tal û tirş neke. Em bê ser pozê xwe re bi însana re qise neke. Wela temşî fil erdî meraha. Her wisa di erdê da bi quretî bi fexr bi rêva neçe. Her wekî tevan çiyamiya gite şêkiribe. Her wekî deş û zozan gite şêkiribe. Her wekî kesekî qasê te tune wisa bi quretî neçe. İnne Allaha la yuhibbu kulle muhtalin